Papa Thomas no ne din no nana nyame onfa kransie osu nyankopon ma ba bi na da bia meka o mesi so nipa wu no me wa wonte ne ye kire wo yonko o ye wose o ye wunua asa no se se wo wu ya nya ka kire no me ya ba mpa na bula ta na ne ya akanchi na go hene onkwa so abia akobia Kristo mfa kransie sa sama do yo ma no nipa wu no nya honhom de ya asom dae na blue light wawu oko ohene nyame mfa nko ahomete pa asem na me kan sa ahomete obetena ba bia akohia panyini bi na ode waye ne de oye bibia me ka asem be ware na woni ne wogina ba bia de snap ko wase da bi memfa meko me ne wode snap sem nim ohene ko se no wo hwe ma wale se ma wale ntem na mtretena wanka ohene ntima meja me na wonkwaso wura hopa ye kwa ne ye TMC afo no nyame hiro mu nyina Kevin Yata obo aduma Zuka obo aduma sanso na nana yawo na me am Wofa se boy ya waba fufure ni din da bia me nkai so onso de nana yawo saa wo sese ono so awurade mfa nhira boroso ennom no na Sompa FM enye aduma no nkosi awieye ye firi wo pe producer no obo machi dom ni de kokosa chifrecha kontabusa yare wantimi amma kwanta kose na mensa yare na Kevin wa ha wa so ama no nti we hwe ne fie sa na aduma ne tie se ne Kevin hwe ofie ne onso be hwe Kevin ofie aduma mpanifo nya twede amponyankopon nhira mo na onya mo kase aduma Asem Mpe Nipa panyini nso wa ha na wabo ne casual because Friday akope sojafo kepa apɛ ho top ne atrese puma se puyo puma ono se designer shirt no se dinim ana ponko na mu ombe because brand ti no no weto na we hunu bia we nde ya wonhye Asem Mpe Nipa panyina tenase na mo so fosu aboade boy akiri dom oni na madum mu ha atim so petru o hyehye ne yama se bibia bekoto ti do fosu aboade onko nyina ye tie Sompa beta ya chi se yankoso mu aduma na ne yama enkoto temfama ye o wale ne nkoya udi pan no animre ema bia udi pan no animre ne drink na wale nkoye because ema de koya o me se de creatine na ye be yama no anu maguso ana fruit no wadi muso bia kwa akoto e wheat drink algebra tententi a kofi onini obedi but ye modi ne bat nipa na wontu ne hofo o wale amamfa so mra wo yere so ne hunu se wo kun akoni mo ba wale metna so nsa me hawaje ne sa onu aduane no se kwajajam se fne we dipan no ma ye matim na ya be ka che se wontime ne entime ne pam ne mo huni pa kro na fi akon akoye ne na niam akoto te de amaye ye kon akoye ne anim ana ye kro alukota ni tu wanyina ye be bow enya bow nso so alupedi ewiem de enka se gogina wodi bow ani obi akobisa ye nsaman onipa pri ya bo ni wiem eso wo beifo ne senti ye tu akọ ene you surprised the mamo Kevin Wofia sukono ma Kevin Wofia on the company on the kasa na obi ya se obi team na ye ne se obi na ka kire me na Kevin betena se ye se no obi na coach ni so no na awurade de a che ne se wo se ne wo fa de a ye hwie nhira gu ne so no ato aso da a che nyame frɛ ye ne a no ma be hwehwɛ ana na afi ye kunkɔ ye nim nti no se obi so no coach ni so do a ye be hu ne still ana ne ye mia coach ni na ne ma akotote de ama Kevin na Kevin abana se o se mia ne fitem atu ne go chain no do nyam se de papa nya galamse ni a obe ye ko akoye ko gu bibia boko de go gu bibia boko ishu ni zu ebisachi Allah o de aniama din de ona animu ishu ni ebisachi ona ni bagrogro from African way man onso de logo bi atim ne bo ohun se Kevin wo so ohun se anu odene ne se ntimi yesi na nya peche o frene de sa na o kabu yeso a the chain so close ne da no ese nyame abafia ti Kevin aboni bisachi agwaku ya da nyame ase ne fie ne so da angopon dia Sompa FM ya ba be wi ne dia ko cause free dwada ya kamwa abisi ene fie dia ande che nyangopon ne de ni ewu ni easy amanfo anano maami bi ne ba ya se da bo mo bo snika ya won se kan ya won se kan ekuno
saa no ma edi nipa fi atiasefo asase so no eye bebre ti se Nyankopon hwe so na yante atenkambo ne bia na e fi ada fi me drada bisi sa me na se tenkambo na se nyame ne aide wagu tip of bia me pese me makakra ewo asantemam wa na ye pese ye kanyina ne se ye pese ye kanyina ne se kumase okay as kumase goku be wura na afi akon akoye nim enem se Kevin ofia na fia ampaya ebi dwa papa Sumpa logo no ye yifiri menye Sumpa logo ye akon akoye ni goku se na na wo ka sembi ene fie de nse se kan na wukura na etimi twa kontu ba bia so ebetwa emum be ma momu de nyame ne kurani good kwaku be ma momu o professional man komo be bia momu de kwaku be ma momu de so wo ware a samri pa na so so be top with a drink na what topan ya mbetu at this time ya no funza wani na at this time be see egu aduane so kwaku anu no obi ka James ada se be mani makon mabo ana se anwale obo betuma hwe no in fact enne mehu no ma bia ma ne wura kwa ne brewe enra nipa bi de se me sa enra ya ka James se me no se be me beti asole me nso me ni obi ani nko ene ye ka sa asem no to me so Asem Mpe Nipa panyi o kan wie ya pe no fo so wo se sai ho na beti asole mo do ho afedi o meka asem enti a wo se o ba fo se oba de boye ni ba nam si tije me ye de boye ni dan boni jeze ni akwa wabu atan me ye de boye ni enu kwata busa no na kokosachi kokosachi na keka sansem na kire me kokosachi ena eka sansem na nyame ya adoma atie so wani mu ni udi ngomo ana no wasole ko no mkan we tie no wo kana me hwe design me ti mu nye pro akwa nsuo nyame ena o me de ma atwa apia ena oni ofurusu chese no vozo ni mse ba akona oni di gongonza ndi pan no ni drink da bia ne de ohun omo kan akobo me sofu nyina di ça fait des quotations ni ade ena o ma hwehwe mu ochi o nyanso mbeka enye sofu jima me am sofu pani sofu jima bebia obi amecha wo ne sofu mame yo mo pa na pe masema nke ya hwe masen e wa sole wo cause life be check as life fo nyina wo yi lobito amakom ne on je me sumanya na no anyame de tua ne ka wo kan ai numbers na ye di djuma no se first one do timi kan no ye ne number second one de ye ne number de bia wo fom ne se oba fom 84 wo do pa me se ne re se oba fom 84 nkam ye hwe so ma ne ntronto na ni da on mo ni tiri mu nka na de na ni oba fom la je to na ni ohun ade o ere so nka njire Sompa FM wo wie ye e ma wa fo we panu na obu ni jein na do ya anu nyina se ni o obu ni jein feed bread e kwa fa subu panu o ma wa fo this time panu jein na onam desert so eza kwa na yire bablo jire me ndia zam na se kura onam desert so kwa nga bu panu odi nkwanfu no odi makufu ma di no wa me ndia ze na me na yo sa wo kwa ku na nru ame ho ade bi wo raga janse ye be se kumase ise kumase ba bi bon dodo na hwe be generator ko ba bi bebre enu raga junction filling station wudi usane aba u fire kwan ya so abo be sane aba traffic light na so se kwan bi da ho e ko filling station futu kwan bi a wire rough enu nsuo bi ebu fa ho kwaku em se gwata no nsuo na tamu be 1 year enu abu afọ na enu raga junction a ho ye center ya kromwa embassy ministers empanifo ahemfo ho ne center amufa hoko ya ye fa ho de ko ba bia because ho ne de papa ikomase wagu enra mese center na wan raga junction no ye musa se hwan who they call some when they sad no yesi mamefo bi ye aduane wo no na nkwane ade ade na kwata no ifie gu wadi waka ne sansensem no besi kumase afede ya bere se ye be ye kwan na omo te kwan ye tu omo ye pam omo no yate emom sa na omo no so hwan ne sese oye kumase bon enrom sa nraga janche so hwene ede na ekoso yi kafra ye be sire kumase se garden city dia mesiro ahaye obempon asase ahaye otumfu asase yemwa otumfuo garden city no ni o garden awu sa ntienye yanga no securities no mo so mo do garden nim no mo yemwa
na de bia wo pronso timi da ba ku so se na de prapra eye adwuma mesraw ye mpata Asem Mpe mafo no o mo tete ode na o mo ye wini committee fo ne ye o mada roma asafo ose photo so no Asem Mpe ma ho de me hu ne be ye de wa ye bona ba so o ya de pa ye be sre sa anraga ja sho de na se de no o mo hwe nya ho nko ba oguna kase bonzuo ma mena mu ho no subi bridge kase ne so subi mumpa sante ngankan asafofo omumu nsuo no dia asafo hene wo oyiwa ba ya na ahomti o wan hwe abacha fide so enso egu nsa efre ma honhom so le ba ya aduma okogu gola pan ngura hwe no ma ohimpo bi heso muye mu nhyemo ahonhom na mu no didi za no ya muye mu nhyemo omo ebene wo soso no afre de abodua wozu ni Jengofo bi ebom de anyom nye se nsuo na anyom o wa ubodua wunni nsuo no wunni ni ayongofa wunni ni don die ade se won konsuo ma papa nyale na apa bosia wona wana sika akoya de onsuo atwi nani enti nsuo ye nsuo bi a nsuo da wafuom kura na worship no good a wo de ade agya na ohweye mam ne ana nanum godom ni siesie na konsuo da na afo na weso sa ena fridge ya scrap for tutoi omu yi de omu pewi a sa fom ni nyanom de akogu gwatai na me hu ya mobo etikroma ye kwakwe ne nsem ofia hapa ne Kevin so me am wo fa yanko sayemi awot de bruta me some medu condition e ga kan ye do kasa na edum no ai na watimi akasa no wampopo ndi no Kevin ofia na mbemu Kevin live na kranche futu e ho nso na mode amon nso 21st kene kiseme nkanto asasi atika yade yetete ontumri kabla bedano unya bape woje wo bo amaniema akotote 21st kene kiseme nkanjiro se si atika ne ba ase ne stroke pese eche wono ona nteka krase wagene ase gina o kakere ma ase pese niema eche wono ochichi machi ni pebe ese ni wabodam no si atika yade no e ntinimu yade e tan pa wan hwe be kan wato dem ne afre ni stroke nti samle ya tu ase na niema nkotote emfama so otimi ya ne sa ebeboa opa oseme nkanto ze kumase oboa so nkran sunwane nkran za tachiman obete won kan won number 0249311311 0249311311 eco causes for oseme nkanto se fa okoko yale hebra bedan won osese ekoko yale otu ase mpacho obi wana ne yematim obi wa kokobo ujane na ne dia chireba mpacho obi wa kokoko ni sisi ne to ano ne we de na ni sa aya ase obese opone bi o sisi ne ni ase kura mpacho trieko causes oseme nkanto so mbetu ase but koko ya de me nim ne etimi go fa ba wabrabom ndi e bo amane ya ka kire se koko wo so pa de ama ba mema ya mre se be ntimi nya wonan ana okosina ni ma ntimi mpim ne ma yie nso so a eno ye mo amba mema ya mre na efa bebere koko timi de ba na wa treat ni wanya asomdue oyere babu wo ma ne de omboka na omu chusu be ma ba ko pesa oni ba bia ko bi mu ntino wa aduma nya aduma na wo ye na hipa mesro wo ka wo bo ni ska petinyina ye ho aduro ma ye den to wonka na ma wo yiwa ya makajo se be ma bia utimi bo akon ma yie no se ono yere da yi a ade akya osoro no ye aduane o musa sika niema wo no be keka bom de ne de asoso aye bibia mo abedi saada no mo kasa nko which is says bo ma yie pa ntu no ba atia yukuku ya de efiro ne timi ne ni agro na afi watimi akon e de akọ wanim on number 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 patro company bi so mo pe workers o na workers no mo pe A6 managers yes mesro wako school na wi woni dwumadi patro 6 managers so ko man ho no a ambayo ho eno mo wo ntimpatro o ahodu area ho ba bia santase atonsu nom ne wan wo ben ho ene na wo kono bo food nom ne prinom ne wan no so a wo ben ho ko pe adwuma yi o wodi dindi mbo aso abeda ne panyini wa adwuma mpacho wo number ne 0551030000 0551030000 ana 0527996399 ofro ma omo je osuno ma mo adwuma ye kwanso nkoso kura OCP fertilizer for se menganjira wo se omdi OCP 10-20-10 OCP 15-15-15 afudie no atosodie no obeguso ntos ni beso doso nyaado eso doso nkruma eso doso mpatwe ne ene makonum ne eso doso de a
but na ye OCP 10-20-10 or OCP 15-15-15 ukoko ne beso do so ama watimate so emo nkate aburu no a but OCP 10-20-10 OCP 15-15-15 from no mo awe number ne 0355 1994-37 0355 1994-37 ofre no a oje so na afi wakon ni Dr. Apostle Dr. Amagashi na mebo ni dino papa ye wo no mo fra to no ha na chede ye de akoya bi aye no empanyini pese ye je na gro ne atene ne se ko na aban gini hwem na ni ntiase de yakọ nhwehwemufo ho yakọ abisafo ho mo kire mu se wonananom de aduru agya no a obeyen ha banduru twedi ampa abode no ona be kire kwan mfa so ntetindi Amagashi na mo da musronko na yombo badajuma wo bo no empanyini kura na akotisi yishira na ye de no aba de se kumase montene so ni mkura keka ho no wate atesi wo ho doctor se won de oni yade obodi nse wosa ba wo na animu yade e kan fa bra eno no wosa de yade bia wo yare no doctor se frene se meba nkase wosa wo se doctor meba no wa because wotina animu kasa na na no bie na ni na twedi ampo bie na duna chese yade no wo kan wa se njisi ala wo de champon e de fra wontuntum na afi wo de twimu a mpacho yade ne beko sa na tie intimacy oni die kwan so atumirikai fa yade ne bra na Dr. Apostle Amagashi untu ase emfama Apostle Dr. Amagashi na wote ne nka no Fred Doctor ewo ahoman so ada Amagashi ya muni wo ho ana mfa nto so MCA wo ya ne fast na this kan ho di no wate Apostle Dr. Amagashi na wafa ne number no na wafre na Dr. Ajo so na niema akoto te dia maye ayasem na yakon ede akoye nim yakon ede akoye nim bia de eno ane crop no eno ane bia de eno ane crop no eno ane bia bubobi no bi na yankunko yanim pa bubobi no bi na yankunko yanim pa wadi 18 years atimbobi ya crop ni bi uni ya menko ho me ba cho nim sa no ma menko ho omo ani nom ne ya ka cho so omo bobi omo no bi na niema enkotote emfama ye nyina ya ne sa ebeboa pa about Lawson beverages papa Lawson se men ganjo se but open santa a delay mine about say open grata a Lawson heba any nure keka ho doctor say yale kwan so afre won cho na yale sabia konkono no na kodi yale ye nsa kwa so won cho nsa hodo de abadwa so na otima to bi aton because ne no na obia eto the number is 0242133577 0242133577 sofo rekon na atene nka no akurase doctor sofo rekon herbal clinic akurase doctor sofo rekon herbal clinic akurase doctor waso on the kan na yes no akurase doctor de ne kasa na etima bo ama niema akon ede akonanim enti akurase doctor se men kan kira wo se ani die kwan so fa wo yale bi etete wo bra na urade mfa ne so into sofo ni ma haban no na chese urade na kasa kira no because na urade na bo haban enti sofo rekosi tumini kafa bra obebo number ne 0248672271 0248672271 0244470067 of rest of rokwa obeje wo so na afi makomonim Novigi studio for some country say a year pa na oye ya brempunye adehye ye but ope camera ne efe yo ma wedding na oye na tia Novigi say yo mo ne bitima twa sa wedding no na time o mo she o motima deliver pictures video and etc until Novigi some country say etutumi kabra na kache na obedru na kache a obekire wo se wo ye adwuma pa birthday shoot na wo ye anaze ye de ade graduation na be se utwa school bi na mo hia no wo se fa number we na frɛ 0574715778 0574715778 no 0303974822 ofre no a wo je so no akon akɔ anim pa sompesi kakese no sompesi kakese no sompesi kakese no wasi twa bi na abedibi Trebina star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash what is unya yana sa mpacho wadi onso be kon akọ wanimu a na ubekro abusuan wo ha na wosifie ombedu no monte ase sompesi kakese na dafidie no so fa ne nkonko yanim okay ene Asem Mpe Nipa ya na onipa kwabnane ene pene ho Asem Mpe Nipa mpa ne pene ho ene ebedi nkomo
asem ni yakoba ene na wo kuro because asem wo yi Mpe Nipa onipa ene pen ho asem ene Kevin wo fie ha producer no man be bia tena mu se Kevin na phone ne bele mpacho ye mame na eduru a makikam to mo hwe no onya ne yese so ye ne yonko ye ni Kevin tnase ene asem da fie ha ye nyina ye bedi ho nkomo pa asem da fie ha ene asem da fie ha ene asem kese da fie ha pa asem da ha asem da ha na ye bedi nkomo ne pa mi ko bi man kan bi de e ma Kevin akwaba maso ama no na ye ntimi Kevin akwaba Sompa FM Yaja bibi aboko de Pachan ye do bo ade ase Kevin o ma me ho ye na o papa nso Pachan Kevin fine boy you fine boy pa ne simienu na di kan na atim se ye tetesen Kevin sin di no company nsem Kevin on sa ankura ase no on sa type no emu oduru pa Kevin no me wo fa ase ni mbo no Kevin na woni hwan na bai Menem nana no na bai o ma me we ma me ofi o papa nsofi ade no mu bi anya da no msuma na okay omo ko adwuma okay afi no time on be ba no na me ko okay tina menem nana bai tina no na bai o ma me adwuma bai pacho e midwife na papa nti odada otini ye onzo ma me medo abo hu se de ade otitu woni ade ye nyina ye tie Sompa nyame ya shira pa na ebedi nkomo tini aye ne fie na no ane ne nkomo a obetima adi na afi yakon ede akoye kwagu na otu yasem yasi o se ye ne etum aburo ne fo ne yakoye ne sese ye de mera bi aba eye aban esesere si na ma do dan kwa kufu ado me ame government am to om so anama so MPP party there I love it na do ba no be free education oye wie no de mera ba se ye ntia akora ye mfa ba mo akora in fact ye kosua ne he se na do ko school nyina wa abrochire o ti no de abrochire ntete ye no na e ba Ghana ya bibire mu nkura nso aso odene so one money say to hu se ne wo ye na nye de kwan bi so no free education ba ba no nso be ha adwene kakra ko ye ni free de no no mbo ye san ye nyina ye ni adeda ontina na breki ye no na e ha ngofo na ngofo so na sa de we ye firi he men dia akora teacher ni mu akora di mam mo na ba de no hu se maya nkora no ss wo no mumu amia no otim buji chene ne chi gu achia no to no age na ba no otwia for teachers ni abaje nso ye ba first no discipline into unyimisa eno nko ade MPP de free education ba om de no be ha adwene wakumi nam na makohia video ya aborofo na ya man nkora kwan se panyin tiawa frɛ police ni amefa wonko no akora bi wo anko classes wo twa ma mentro at the age of 4 so 5 years o twa ma mentro so ko classes wo anko na teacher ni timi frɛ na ma me se na ma mfa mba na mesko se yede na eba wasim kura driver akora so o se ni oduru kwan no wadwane akora na mesko akora 4 years efiri he ne ma me ba obusa no so twa ntro so ko school no to ma me de komba ne teacher ni de no se na akora na ya se akora 4 years o drove free nka abrofo nkura mo kan okore ofa bet no twa akora na tre kwakuna akora na free police na policeman no wa ye wonderful job ase na ode ma me na kotum so wa ye den ye kohe ye wia na futu e wo ho no ye de aba ye wie pe ene enye afidie ni mfiri a obi akobodua akono bi ye beba be dimu nkomo kakra na otu omoto aba politicians ne ko metofo ko ode na asie ene san nkomo e den nyina mi so wo fia wo pe bi adi ye fira futu sem ne pe ye tie asi ho a story ni nyina ye nsa aka ya doso Asem Mpe Nipa fo opanyine wuda mu agensem ni nyina se ye mfamana na ontufo nti no ye beba ne na wati ba ye dikin akora no ye moba ne ya boba wo broni kurum die na broni ne kai azuka professional work ne yankonko ye ne munum esini man wo faase ne waten munum na ye kakra ma so ha ya hia nyame nshira I didn't call the police. I did. She hit me with the belt. Is that true, man? I found out from Daniel's teacher. He's been cutting class. And when I asked him about it, he lied. So I hit him. Come here, kid. How long ago did this happen? Right on the butt. She hit you anywhere else? No.
Fist or another object? No, just the belt. Has this happened before? No. All right, we need to take that belt and put it into evidence. Acting out a little, and I felt like I had to. Am I going to jail? You called the police on your mom because she disciplined you for ditching school. That's child abuse. I've got rights. Who told you that? My friends. Hit him again. You know what? You got some bad advice from your buddies from the playground, pal. You don't ever call the police on your mom. Had that been my mom, you'd be calling me from the floor. I gotta be back here again because you were ditching class. I'm gonna peel this big belt off and I'm gonna hit you myself. You got it? John, get inside. Have a nice day. Kwagu asem no edese my bloody jagoba agbran se ne maame atwa no bet 3 to afre police be duru ye no a police fo be bokokoko opie nanim kama maame ne di kan pie na a police fo no obuza se wona afre police na maame ne se da bi me free police na ne ba na pie free ne maame nche I call the police e dey ndi na afro me maame abo me wa bo me bet 3 enu ndi na afre police osen ane police ni dan ni se okoma amene so maame na so o kan se nti wo hwa makogie na se ye mre da ho nti maame ne yem hye ne pa na police commander na odi anim okwa no hwe maame na nim din en was wetima ye niam ho de se akora at your age wan go school o maame kan was etima twa ne tro na o maame discipline wa wetima free police wo ye de hu se ye free police o se me school fo na kirem se o maame boa free police so o practice ye no wana police ni dan ni no de bet no command maame se boni biom na maame ne hu abo no se ase ye pese ye hwese de osi bo ne ye nche no nti ontimi nso bet nim wana police ni na age no kwa akora ne so no se masa wa ye ni amon hudi na maame abo ada be free police bra onim so aye bo ne yetise no ye de wo mbeko come on get inside when dim the kawura wana police ni ko maame nche was have a good day wow Sakura we on free police da woni wiase Sakura we obe hiante odentity ebe odene maame asem ebe ye aduma broni na ye bibi to ebe mra da ho de nanso mra ni ne hwe na obi asem eda ye mfa mra ne ngodi no kwakwe ho nkomo hye ho maame otea na be hu ebe to ne so nkomo hye ho akura asamre wa hunu ni mfie ede free police because o free say mra bi wo nti no oye nkwase ade kro de mra be govern ye krum he koso obi di nsem hunu pa oye mpinti obi di nsem hunu pa oye minister nti e ho so nkomo hye ho why fie panyin ye nko ho ansa me wo fa se Kevin wa ham so atin nsem ni mu wa wo classmate na akotu anamo tesa de Kevin said your frank abeka no o man need you okay and also mama ken say akra de and Yenina ye tie Sompa discipline na family o nenti say family discipline okay tete no na akra osuro de osuro ni mama osuro ni papa okay and say so kwa brechira mama kula twon say chia no afra umba police okay bla bechimpa mama okay anka say nanka Ghana ti anka Ghana inside okay anka of police na police ni becheni mama oka say oh akra no kula say de na o kasa no obetimi aka say authority sini police no okay cause the confidence o team die say no anu adi enti say Ghana say nanka imran ba ya say yaman cry sa de we ya ye na awfo na o see discipline you because say one to phone na ma akura na akura ni ntimi nya phone enfle police okay enfle police this area na uja phone to no abafa no enfle police because akura no ntimi fan in some enfle police this a phone enti enu na o say ye hwa akura ni ye say de be a on say okay osa ofle police ni sese a police bo one man akuma osoro obachewa ko police station simple wa ko dem enti mesra obi a say show akura ni ye say oya dia do discipline ba make sure say
bibia obebia no ebia oja ofun ato no mo betimi afle obi se ebia maami abo I am saying nti bla beche no nti u discipline na ebia na watwena ben next time enye bio okay usami mbu bio okay that's God bless you Kevin on one kasa ofie no because my head na share omuna someone chain pay acheze ne na nakora me ho but I think say asema wakan otuma MPB or parliament Sompa FM anga ni abeti no wasum no ompe because nansi yete say MPB free ni kuro e no mo frɛ no mo ka chenze ona asema esifie ni na ho ma akwa kwa so aba ma bzo parliament ko shembe na mo na met na kura na ziwo itino Kevin atene nkano kwaku enensema sisi na ochi nsema sisi o ensemu abapa akura na asem no masua bibi bebre na afrim e de na ade ma wo manfo wo vasefo no nana no ogwenche atiefo ni ahefo na ya ma Kevin so ne nana akwa ba za manfo pe na hwen pa na akrai ni mo mbusibisa ne nsem mbusibisa se da cho peso ye mi se ebeba mere ni nti mbusibisa no se opeso ye sofo o ya akura yin so a tim se ni school se amuni ade so ye good pa nti de bia meka akura onyina obeye ni hu ana edrume bia so obekra ne nyankopon na obi nyina ho obi wa onye ya hu cause fiti ne nkwase ade a ofiti ne nkwala blem obi adi nkwase asem sa wa anye yie nti obi wo ho a obeye ya obi hu obi onso onye ya obi hu nti ja kura wonyina obetoka no na ma no buzibuza tai we ne ade na se wa ye nua ka na da ne ko ho nti Kevin Yankopon mo so ti ase adwen da ochimu na so wa ya de we em se ya na nanu mo ku na bi asan ba sa na ye beka no nti yeye why ya de kwa hu se asem ade abetu ye ma menche na free wa ashtown oduyefo no na bia obi ahwe enoma sesa e wo wiase ma memra tia ex-president Nana-Akufo-Addo de ba ye say yentia nkola no ana yentwam ana sese enso yentia ma ne waraba ni nyina yemfa ne saa ekwan ye fa so de tia nkola ne bi no kwaku ya na edrume bi a eden ye nyina ya so nkola bi nsa wo abonten me ye de o makofia kopa achew ebe akora ne yamfa na nkofia nkoda abonten yentia nkola saa e wo kwan bi so ye ka ne positive ni aka ne negative kwaku ko na edumre bi na obi aso ne ba mu tia na chese opata ne ba bia ontie yenya no onku no me kai se video bi me hwe akwala no ne maame de ne akwala ne gya ne papa akwala ketekete ote form asabe ontutu ikura wo na emse na akwala ne pesun ye wakwala bi wa ne nature no opesun ena papa fo no so bebre ntimi saa de no even a wo fo kwa bebre ntimi wa ku me se obia no otimi hwe sa video no na bibia na me ya se ono cameraman na akwa na no wo twa no wantimi anya akwa no se o support akwa no se wo je no na papa ya so ne ba akwa ketim se akwa ne pesun kwa ku hwe situation no de ne fa so na no de onya gifo bia akwa na nya gifo me se anya kenyo eya ade bia e fa ne koboko na wo bo akwa na ma fe du mrebi na akwa ni ntimi nsu biem su ni ma akwa na nya gifo na jimifo bi so ayire no te se na Ghana ha ukọ na accident asi na nipa na da no wo pra bla betima so no mu no na okwabra na yi ni phone no wo twa enti ayesa na ekọ ade na se sa TikTok ukọ yesa no ma na nya bi kogusu a unya sika enti atoni pa adwen enti ukọ ne so bi bu ne ba na okwabra ne esesanka akoda no wonni nyansa no enko so papa ni pata no no otwa na kwaku ntimehwe na saa aburo we de bu akola ne sese bepanimu bi gina na se aburo kira ye beji akoda no wo mo gine so mo ye right e wo kwan bi so mo ahomte obi kira de yampa ebi kura no ne girlfriend nya asa na ne yire nya asam akora na obekira na obe no de abufuo se konso etu obi timi teacher ni bi timi discipline akora ma 7 prejudice eburo so
eno ne yempe kwakuwe ya ne papa no mo tete ye no me de bia me kam papa pani na me tete me na se me wo abonten na papa tayabro san so no frɛ me a kwaku na me yema hyeme me ko nyina na me dwendwe me tim se aden fra ya frɛ ma ye bɔne bi ana etine discipline so but wo be kono ebi a wo se wo ene me kon dodo kran ho koto dokran ho but fra wo frɛ me no ene tete ene na ahyen no e ma me nya ba na me suro e wo kwan bi so ya wo papa ne maami bi wo ho no ma wo mo ba na ni bi obewi ahye no wankasa wo nya bi ba sa no man Ghana yenim de anim nyina ya wan we se sese de ye twe aba eti obi abone ba ma na soro ti de akura ne beka ne se mi kwekura ne bra ne ebebo me dabi ye wo kwan bebe fa so eti akwala eti se opani bi sorry no ka sa ade bi ye overdose bi ana ye bone ena me no ka se obi atia ne ba makura na tia si abonten ema the way akura na tia o tia si abonten wa nyane a kada de nke bi ye beku na to fi ho Kevin ka asem bi wo sha akura na ye bone atia na mo tia na no atwe no aba wonche eye good day pa obi abro ne basa ma sabin prejudice broken heart bi a obi di ne girlfriend bi di ama no wo de abehwe ne maso ofie broken heart bi obi di ama teacher ni bi no wo de abehwe nkura no so enye no tia ni bi na ye ka ya besre abrofo sa no ma no mo hwe wo hwa akura reaction ya wo ye I think say akura no nim say sa enoma no obesua e wo aburuche ye omo mmera da ho mi de bi amaka me se mmera bi e wo aburuche no se wo de ba ha utumu ten difference bebem because ye ne tia ye si hospitals akese enso ye mpanifo yale a na ye de omo kɔ aburuchire e kɔ sa omo yade na hospital na esi ma hwan ahiafo nso ye kɔ so enye sika nkɔ ene ye esi ama hwan e wo Ghana ha te noma bi wo ho a akora e wo aburuchire ne wo kɔ school ba bi wo ho a sika kora school fees wo ntua bi okɔ school ni free e yade ampanifo ne ye to ho eti sa trimude ne sa noma na wo ho discipline e adwuma wo ho abroche obi enu obetima ka se yente akola ye wokwa e fa so te akora wa abrochire eno na government ne hwe ye eno de sa ni beto obi kwante sa ekadipa bekum nipa because abrofo no omo ono ma bi akora betimi twituo na ode akwakoku ni classmate fo nyina wo betimi twituo ne waku ni mane ne yiri nyina enti mmara ne ye adwuma bada no mmara no ho na wai kwaku mmara no wo Ghana ha na wai ya tietia so ye wo kwan a abrucho mfa so ten akola na no na me maami bi di nkomo e wo mi sa ten Canada ene ye kasa na ye kan kola asem so hwe ahankola no se wunya na obu na ne ho bia ne wunya bibi de ko kire wa wu kura nkeye aha obi betima bu ne ba se wo discipline na akora na chi nyina papai enya no o ene ye ka me pam chopi mu miere ne ye enya no ne ye ka discipline wo ho makase okwanya obi afa so tia ne ba obi wo ho a wo tia ne ba me se ukugya wa wo se befem wan wi abekase se ben prejudice wo ni nipa na wo kopata na wo krabi no ye bekase o ya basha bone ebi mu tia nkora ano wo den dodo me kai efie ni wa me enfa krampo aten Kumasi FM ye program bi maami o se ben prejudice o ni ne ba bema a ne ba bema na nya ne ba bi ko wa krafri wiase eno wona ne baba ma ne bate o se akola no afa ne de afa ne bibia se ai na tade bi ahya senso ne duku kwaku obagie di se omo ye ya kochi akola no wabonten ade akola wo ya ye na sabi ye hu bi da no ne nsa sei omo de jasrama meme se o jasrama to ne nsam sei emwa ne nsa so sei ayi akola no ne soa ni kunu hwe kwan ya odi akora ne fa so by force omo sha akora na magya no omo de ato ne nsam se no mamwa ne nsa ne se na akora ne kam last minute onya agefo na akora ne nsa no asen aye sei asai na we yetia enu ti se opani bi sori a ne wo kan enu nkyere se ye ntia nkola o by kwan ya fa so tia nkola na ebi de ye too much obi wa woni sika na ode nani bia so ya na yire so obi wa woni sika na ode nani bia so ne maso
dana no ma bi obeye fie obi aye basa wakofie na Asem Mpe asankora ne nimbo ankan bibia nhemu no wakofie abonte a wakonya ni problem no no de abesu ankora so teacher ni bi ho ni problem odi wo fie no no de abesu ku udi ho ago obabu ama wo ye oba ho apa anya no bi na ye ka na me maame ni di nkomo no na wo ka chem sa broche ye tia akola wo na ye ntia ankora te se aba wo babu akora ma ne ho apa apai eno de sakura ne kofie no de kwakire ne parents a aye danya abufuo kakra baba ende mo me nka ne kure nipa teacher ni bi nim ankora tia papa bi nim ankora tia mama bi nim ankora tia na no obi bu ne yire no de ayon ena ebo ne yire Ghana ha ne buafu obu ne yire no wo de ayon oto no band ne nsaje ebra amanfo tietie mo ye ba na oba ne nsa nyina kase wo mu nyina abubu weyetia ma me ne se abuleche yetia akora na emom ye kwa ye fa so tia akora nse hom de graphic ye obobo ni se ya sa graphic wo de bo akora empire emia bia Sompa FM eti akora ne kura akwa ne so ko report se maame abomia evidence che so maame abo ne se e wo kwa bi so ebu won so wa so sei ni ye chim ne kakra e wo kwa ya abrofo ne hyehye ye but ye ne habatia no e too much anya bro bebrebe ene ma akora sesan wo mumie hwe ne ye tina meka so obi wo papa bi wo ho no mu a me se na nie wo ya ade ani bi ode behwe wo no wo ya akora na wo kora wo nye ye wo bi wo ho no mu ampa ode kan babo but wo kwan ya obefa so obabo a wo kwa wo be ye okay ye wo bi wo nso kwa wo fa ne sanka but obe punish adanko maso ode obe mo ye be de wo ho etia na eduru me bi ye ne ha ne ye no ade ma ne bro so dodo na too much everything's be an na bad it the person ya kan nyina ne say ampa ye ntran kwala ba ye hu kwan ye befa so etia kwala ye ne mpanifo kwa ye mistake na wa ba akwara ye kura ye say adwen no emu do no kwa ti wutimi ye mistake bi ma wutimi do nsa so ntimi pa na me ye sa de we enti ya na ye nhwe nkoda no omo eji no ene omo adwen no ye wo kwa ye fa so de asem eto nkola tirim ema eka ho ene wa kwa ye fa so he enkura ye omo koskula akura bi wo a o started class 1 oni made okohia teacher ni bi a obabo ne saa ene o teacher ni bi so on so betima temu akwala no anya ne ho mmere ama akwala na ye ya be first e wo class ho saa na tie tintete ne kwa ku saa na ewiase ne tie eti nkwala na ye mu omo ne ye bu omo no ye bu omo ye re positive and negative ne bad side ne good side utimi nso akwala ansa an fakke munu ma ne ho mmea bia eno de ye ne ye tie se du mmea bi saa ne kwa ye saa Asem Mpe ase be question akwara de be nkwa na oye ya Asem Mpe ya bo ne sa emom ye wo kwan ye fa so ten akwara kwa ku ye ne sa be bo nta broche no ene se ye nsia akwara o ye ten akwara ne mo wo kwan ye fa so ten akwara sa na Ghana ese se yesua so ati o police ni bu ampa o be chew ade na wo kan o be educate seat belt no bo no amount akasa efi ne ko seat belt no bo me pa chew oba diketu kama aha me pa cho menyina ha o ya churo ha no parking me siraw menyina because school na ya kono enye obia na sebo ni makenkan nanso adwuma na to no ese se okọ because traffic enko yie obi wo ho asebo ni makenkan ti ye na ese ya diketi ni pa no ba ya na bibia ko ya chire wodi police ni kwa gina wo se won diketi ni pa no na next time no de woni mo nwoma no sebi wo hua se drum me bia me gina ha na me ni mo ma ba police ni bi kirem se ha ye nyina wo ba no no akote ne wa chew okay e wo kwa bi so nanso e gina wo for se ye nkyerɛkyerɛ ho enti nkura na ye tia wo mo na ye no ye on positive and on negative side ye nhwɛ ho ne ye hu ye nhwɛ bibi mfirim na nesa bloje ntia nkura omo wo kwa mfa so tia akwagu na suade bebere ne wom ade na nso wo be fira bonten ababa kan number ne 0548 931 0548 0554 ubetuma for 0355 40 45 28 0355 40 45 28 hello Wofa Lumba ye boko ancha menyo mono men ana ke menana me fiana pa Kevin. Mr. Musa, why Musa? Kevin, why are they? 100%.
but yeah, but before you know, be because you want to be the marketing and you are no point to that. Yeah. Yeah, Ọlọ́run ṣe ṣe èyí ní ṣòro àwọn láti tó asúnmọ́. Dèdè kàmá náà hẹ́mẹ́tẹ̀ máa ní ẹ̀ òtí òde bíà wúnyẹ́ sàtì yà mìkìá ẹ̀kìẹ́fọ̀ mìkìá wì. Pàtẹ́ mi wọ́n bàtẹ́ ní ká mi pẹ̀sẹ̀ first topic na mìkìá na wọ́n kọ́ ní ìnímọ̀ àṣà ẹ̀yẹ. Nàbí sùn wúṣẹ́ sẹ́ ọkọ̀ àṣọ̀rọ̀ bẹ́yìn ẹ̀yà òyìn mà nù. Pàpà ẹ̀mpánìfọ̀ ṣẹ̀ wọ́n dè mìíràn bí báyìí ẹ̀mìíràn ní ABC. So, paying for a no one, magazine from Tiama. I okay, can hear my fine. But don't go Brazil who say, I or the record still. Let a man say, on media for say, and yell at them for my own idea. Who will be order? They walk around your Jenica. They walk around Cornelia, never know where bed you walk, the bit of oil. Fine, what do you mean? Well, Lydia, remember, wasn't things me, I know. This is the one I'm going to say, and your uncle be now. The no, funny Yamay. Then you know, no, then no, no, my country. This is not a what, when you were uncle, one of Bricky, a woman than her. The uncle would be now. Over in Yamay, then you know, one of the brain, and no one again. That's it. Namin shall call this space, young Kunkoyanim. Hello. Yeah, my dear. Yeah, cool, Penny, not to say. It's like Asaf Moonlight Bokodia. I am not new Boko. You put to the piano. A matter marketing come out. Seven dear man of father. Now, yet you get that they took the thing and Kuala, the I know any chapel. Catach any book. To go when you chapel now, we need to now. I think if you make a who said it, I don't get a call to become more animal paper papers. No matter. The family is a Mubiada. Moonlight. I am no question. Moonlight. You go to any of the Chiliapala. It means to see the Yamra. There is here, my other Yamisha no your guess. Hello. 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 Baje yango enimu udini bebe agaze free. Baje mba program no so. O waso yango udini bebe agaze free. Hello. Kasa. Hello. Chama ube free so. Udini bebe agaze free. Aso me di body frank ye me kala fi man so down. Baje mba program no so. O waso yango. Oh, and then the no more candy, and one akwedu wa. O say wo ye any bono. I make a few months or down. Abiki will be a young. Saying hello. 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 Chum friend, you know Gaza. And you're ready, uncle. Hello. Hello, Falumba. Yeah. Falumba, Wofa Pizarro. Mine Pizarro. Wofa Metia, na Matia, Ono Pamfina, na Kevin. Wofa Matiano from Cocaso, now Abafrano. I am Mupidiana, Yenimsa, or no one, some of Fraucano. Onoana eka ampa ne so bedenedi yankopon me say am nhira esere nkwatente de man say we ase se wo de nim de say startia empanyika se me se wo mama ho ahi ke sere nya me se wo fa na tama ke se ne nkata abofa no so na wonyini a daati bi wona ni mu a ebe wi ni na ofa ne emofra nsem a mo kan no kwasem se nipa bebra na wofo bebre di hofo e wo kwan o mo fa so tia abofra na ofa kakra ye hunu se abofra mpo no se wo swa na wo trete ne kwan bisu na se ekwaya mmoroso a eduru baabi ama ne besene ama ne behu se ade a meye a eda ya abro na bebo ti wo beye afa obensi wo ye ne kese na emom se de akrokro ne na da na se wo tia ne wiwie na san twe ne ho ebe ho se de na ka we ka no a eduru baabi a abofra ne behu se da bi
adeɛ no ne yɛde me yɛɛ no ntwa yɛ nti ne yɛtea me no na mmom yɛsa twenya bɛɛ no wo deɛ a ɔkyena mɛtwem ho afiri nneɛma a mɛyɛ a sɛ ɛbrɛdiasa ɛnsɛ ne mfra no ho nti yɛɛ ne saa bɛboa ma mmɔfra no yɛtumi atete wɔ mu kwan tene ne so ama daakye bi sɛ yɛni hɔ a ɔmu atumi bɛdi yadeɛ anaa ɔma bɛsi anan Wofa Lumba Pizarro kinkɛ so makra nyame nhyira no ɔnyɛ ɔkɛseɛ Pizarro hello na amanya adwuma dase Baje bibiani donkin official taxi ba jiran about bɔkɔ deɛ anyime bɔkɔ pem go wanim ne yango yo nyakopɔn to no boati nhira me no nhira mu na wo engineer ke edu aso bi na stu amen na balu ba ni bibi ebi ase ho ye wo awudie abalu ba ebi ase wo awudie ana wo so twen na ne yari bibi po akwa de enkwala ne pa so de awudie ne ya de edi wo mu no but da plan benye one to go anya so twen na ara kine mo be bi na wu imagine so be tini born bapa be ye tra plan bo wa fa na mo jawu aba sa so a wo shi na wo ta kwa ko mo chire ta o e ta do long last akwa na wo twen na so ana se wo na wo twen wa okay e je hwe da ya kwa be pa be this year be na kwa na me boy thank you nyame nhyira wo pa 0355 40 45 28 0355 40 45 28 hello Sompa Lumba. Yes, international man. But a fantastic Kwame Kuma, aka Ogolopam, Sompa German of this is Bodana Hokudiva and Anohope. Kwame Bodano Boko. Yeah, Bogano Boko, somebody you know, and I am Kevin Akaba the bar, in fact, Kevin, fact, but I'm not going to compared to being inside and their questions. Senior. Every year we show them my year. You know, police need no work with no papa. Yes. Aqua like what me up for. Mobile phone up for police need say, I didn't hear from my young. The thing is, me met there, Ghana Pony, baby, I say, a bridge to the corner. What do you want to up for any say? You know, I'm a Tiano, when you're mistake, yeah. But then again, and you difference is a teacher and Jim Koraba and then Korani says, senior after school, who is it in ya? I got America. And next, you can really score for up again. And now, basket or best channel. In a Brunina, you know, I don't know about school. That room, the boy, that room. I mean, chairman, mom of Chester, I'm going to see any MP. Hello. Ogwene grand skirt on be hye no ho wanyini nso wo so ya akoye like hello wago pikini ba afro na yini free so onya ready enne pa onam na ohia mofra na skirt o mo hye no me hello yes Pacho, good evening. They say the Kevin on so inspiring grand. Good evening. Pacho, me didn't Kevin. Hey, Kevin, me no. Pacho, me didn't Nana Pogu. Pacho, me can't feel so what. Young Kwasi Abua for 1 year. Pacho, I don't catch some of my come okay. I didn't come over. I didn't Amen. 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 So Janshan bi mama me mesro mensa no wa hiti dodo mesro wate jaga krama abrewa no wai bye and I came on go for inspire mo hello good evening sir Lumba Pacho Wofa Lumba Ukruma hafugoso afugo de me facha anayi ma ho ye nyami sha papa da bia me show pa me ya mi nyaw go so nyi ma ho ye me facha ya se ne wo facha no the program how ye the papa da bia me show Facebook and TikTok ni na nyami sha papa nyami sha na on kan me da basketball na me dem out the okay nya no credit that's be me share bi o TikTok akwani e boni na omode na asensoro omode na asensoro no maboni niket no mu try ba woni be mo
and obi so gyina hɔ na wo video nti saa nipa na wo video na na police wɔ yɛ ɔmo den me da wase na me ya no achi asofu solo ama me ochi asofu solo no achi odifo Sam ne ho kani first lady chi omo ma me na afi wachi African Hotel Africa wone ne ba no achi omo nyina ma me wo go so hello no yes me macho me data crime kan se me sramo a ye bi school no ma no a ye ma ko school no sa akura no ko school no wo tua ade na so wo hu ade no a ba ta bi ne ka se madam be so me ba de boni atia no ma me wo so o tia ne ba no o se me nya me ba kura ko school obi o no do wa ma teacher ne ne ko ya ma na atia wo ba na e da na wo ba no wo ti ne nya foundation na that abetum pon de ama be ka so tere mata ni nyina so teacher ne bi a tere wo ba dia ene ne nya communication ko bi sa wo ba no e se de wo tetua de se de na this year city ma wo sia de ya tia no ma me bo teacher ne bi no sabi o wo de aba be bo bi ba so pra ono sie teacher ne ya na ba ifo ne ye omo ye yo madam fo bi omo aba ifo otimu hu akra ne nso ma no otan be di na ni sa na ni nka su isa nkwasi afo madam fo ne ye nye na omo hello okokura hello last caller okokura hello yes boss Pacho frère madame ka te fa santé yo so Pacho na so mo kan upa minimum bi o ye nodna o tiana ma o de taya na wa fa bo eno re tiana ma o twa bo wani Pacho se okum mpro pa ndi o twa bo nani o de bo ni chemu ana ya ka na so dra ka sa unti ina mo kan de Africa ha wa hapa Niwa Africa sitia o mania sana bro for the choma Pacho me ma semana no ya me nhira ba ne ne onzo di aba papa no otwetan na no pai obi nso no ensa koku yemvansi ne ene ma wa chiri doso pa ne wonko modi e won nsem kakura ansa na hello good evening Onkwa hello Mr. Lumba yes sir good evening evening sir because from coach am catch of pistia okay yanko coach you dey me ask the request dey on fa Kevin from the studio no okay me adoma wad na ba we o motivate mo fama na na dey na wo temping sam no empire bomb yankopon na ngasa financial sum kase na fan kata fa no do no mbo no ban Mercedes no kwan na ofi wo bai no so wala ai wo mane na nyentintia mo studio ama wo so ade ama college mo fama nka kama na wa ba no numba ina mo fama na wa ba no nyame se nka wona so ede papa da American wala sha talbi aye bi ba shempa no ya sefem mala pistia hade ye na ye wo market side no win afako wo no wo fa ni ababrese ekoso wo fa ni nsila na ababrese ne ma me ni bi bu no toton oti ma me ni timi tia ne ba no wo pampado dana dey na hwe ne ba na mande aba pistia oye ababrese ya de focus pa tiska pa ma nsila mo timba ababrese wo da bo bosia enwa wala hwe wiase moti nti wiase de yoru bi a tia fa na tia no pampado na mama ma fa no so timi nyan de too much nti woni ya me adwuma da wona ase Erade onka so hu na onye okase na me nhira mu nyina na mo frɛ na Kevin abaso body nkwankofo ani je ho o kanyansasem wo se wo fa nti Kevin ne wo fa ewu odidi na Asem Lumba na media so ye Lumba junior ate bia na mbia ye Lumba junior ye proud so ye Lumba junior man no odi nyansa na tonyo me di nyansa na di ngomo ebi ne kura wo no fa ne fanante ate Shamani Munyam, Finacro first to 10, when who school my Edini Fruso. It's in intelligent. Until you don't see how the other first to 10, when you have a beardy, a honor your fail. What is here? Who didn't someone who refused near catch the mere Ifruso, said you need the money. What is here? Yaman cow, no iron sana for your quack. Ya konya ko fa aboa fo nkra to aba omba pe enen sema defi ha no ano de Kevin wa ha no ha ko sisi ebepon ene na edumade ni nyina din sema da ho ne no ye sere wo se tena ho ye kwa ba sisi a ye ba sisi a
21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert adi oi honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said down complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajuakade. And you would drink a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoku Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memma brand. Na a yemay. Na. And you say I was saying me blamo we Sweetie, may you come on mommy adwamo. What does ye a yen chuma? It's a living testimony. Kone kwa Judy. What can keep ya damn obie timinumbi. I just happen for one woman kwadano for any the onion fear do me. FDA aji edwedi enkratoi atom. 30th Women of Prayer a Kairos Conference no a Jovio we a 2025 edition in your mama so kukra say ye yamfishia num 5th year anniversary and until ye be show focus ye pa bra ni won paye ni tutu ye hu ye wonfo ni asaw ensetwedi ompo Nyankopon ni wonyam efise oni ediri and until September boso me ne da to so adue no me 20th September and ajimadi no be koso anopa no nkro pepe 9 a.m. near Shasie, Erekoso, our Bethel Presby Church, Ewa Tonsu Kumase. Asem Mpe that feed Mediana so I am manifesting in God's glory. Main speaker, I evangelist, Patience, the Graft Wilberforce. Guest speaker, I Oraye Elino, Efe Almano, Nyankaneno. No dio Bridge Media, Ewa Show FM, and I Doom TV no. One of the two new words Mediana say, Koku Jesse, Roma Anchi, Sofumami Sarah, Minister Seth Achampon, any Frida Buatin, Nejumediano, Nipe Siniseso, a prophetess Nancy Owusia. So Pemuche Wubianoa, Freo 0540 103998 and 0246 878221 and 0542 234705. One me tell say wo ba no say wo Canada. Oh, woko, school. Na yesi ajape aba no so okọ na nso no de okoye adwuma. Me say, amafo akọ no. Enya gro. Ja no ho na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Bese otukwa akwa ama no ne de. Wo de obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now turn so Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany numa wadobeko. Say ya juma suwa wadobeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Kekechira kwai ewo kumase asafu leba runabout wa enkran Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, ewo High Court wa Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my baby so telephone 055550067 and 0249 000448. Money we define everywhere for everyone, yeah. The luckiest everywhere for everyone, yeah. Money we define every day.
coming your way. Luckiest is everywhere. And you know, Abrabomuno, maybe Abefabia, like you. Which we call them seaside one day, but not black, no reaction of them years now. Lucky. Which we go to school now one day, but any amount of scholarship, not fine. Lucky is everywhere. And you know, Nyasam Woto Akra, and Nyasam Wa. Asamwesi, Asamwa ba, Asamwa ba, and at the end, some sin and at the BS you are solid fee. Wahala day. Young in I him pon. Nana Osajefo Ajimai Bedu. Aye, Doma Hene. Nana Saint Temo. Ohempon yewura openso tumfo setu ebedi nkomofa galamse nsensemo na najima bedu timi baba ka kire wi ase ni nyina se ye kan galamse asema ye yotumfo firima enyeye isa asantema ya ne dia ona ama na ekoso ebinim se ne yokan ye nokure ebinim se wode wotan na yeka wakan de ato kakraka owie kan si sudu ase omma kwan ema ne doma asa ase so obi ntu galamse eni ayewu na 90 say di ahemfo nyina nsua die ma ho kwan ma abunofo ni bikura didi atema ma ne ka Europe nso otumfo say tu se ono ane makwan magalamse ne ba iko mutie ni omo hene kan no mde kan ni omo kan yekoda sore ya asem asidoma yenkuti asem nyemfa metoto nza abrabo baby obi ahwe ase wontra ho a yesere no ana yensere no edi asem na asie azuka fa mekobla Yera wada Roma enne wabaha galamse die sa ade a abanemfa ma bi nananum yafuaso sa ya makwane se bi mra mese ya sase on se yensuo na nka nipa homen ne yakeka ho yafuaso sa galamse enya bibi papa na mom yewura ya ka wada Roma sa ho betena so a ye nim bibi kuro asojafo a police for security agencies in Nashonsa. Also, number Nashonsa. Galanse for Bashaw. Over there, who says say at Yaprano, Yansa see Bashim. Beyond Chebe. Beyond Chebe. Nanam Kura, Bachi be the Aquamabino, never Pesabe Bukata. Benchebe. Yura, Sadie and my answer, or say. No, Massa said, no, what by a good year and candy by Domafo, Ndebasha Sumafo Drobo, Ndebasha Japekrum, Wabechi. Now, J, no one just to ye, one for soldier, Baba and Basbasa, one fan chebe. No master, no say, Matinao, Matinao, Yura, near an another country, Uni, Yamea Wadum, as a matter of fact, where they are starting there, my bunny out to sweet, Bosome, my bunny ought to sweet and also me, Bia galamse, on far, Sabi Mraso, Quanso, and just as is ought to me to a good year. Benfa police for, didn't grab Benfa soldier for you, Urim, Banstopper. Banstopper by Yura. After some time, Nana assassin, young Casa assassin, about J, go near from Mabu Bio, young Casa, you bet to a young bit, Cause yano yeninsa asasene ya dia yani amam for ne to ye ba say yemfo ye ba say yakwaye ye ba say nsuo o ya dene nti me de enwu say yewura e privilege bi ne ye de ama ho say ho hwe so mai na say ho hwe so na de ne nkoye ya e ba duru ba bi na nanom ye ba sore na na bia sore a National House of Chiefs me na kwa kotebu ama na nanom afam so say na de ye go odu ne asana je ya de ne ya hwe nipa obaba ba chie na court kura bebe di sa asem no. Okay, we ye ne Nana Doma hene ekae bra MPP ewo abemu na eba se galamse sensa ase yuru tumfo be kan bie se video ne manfa ma SN ne de nsem be ba pa na okan ya ma ne yese yuru asante hene wonem ho bi na koso na ne dia me fa second one we buy no odi ngomo wo se woti we mbo obi abawura na sase no otu bi obeda ehu nanso o kan kira asante no ankai se ebi betuma be wura mu a otumfo so hu sa ba wose no oni hu bi
nkomo we ya betwam ene do ma fosu yintie sa video ne so mra Nana Brewa, Nana Kauma, Supa, Nana, Abrantia Makua, Altunu was you, Nana Cabagin or Yato. There's a 1 year cup, the beginning, Nana, the beginning of Nana Nina Feno, Dia, Shawoma, memory of food. I said, Mother, play, I can't say some. I can't really a cool to now. As all, I can't be trust you, Nana. The man is you, and I remember. Esu kwan do maani why na so obo ya sa say ya japade bi a na se bia ne wo so a se bi wan wini me ti gon boso nti obi atu pani tire fie e ma se fuafo a ono pani ko na nka se bi obi ni de ntwie pani tire fie ma kwala be na ka ni obi na ka fo so a won ni pani a wodi nkan Nana Brewa, Nana Kauma, Supa, Nana, Abrantia Makua, Altunu was you, Nana Cabagin or Yato. There's a 1 year cup, the beginning, Nana, the beginning of Nana Nina Feno, Dia, Shawoma, memory of food. I said, Mother, play, I can't say some. I can't really a cool to now. As all, I can't be trust you, Nana. The man is you, and I remember. Esu kwan do maani why so okay yeri besi akwaku nansenta mo so na his excellency na John Dramani mama bedi akunwa no ni minister oyi no eko na najima bedu anim eno so the confidence di nkomo aka kire ni nyina se na saase we so de obi antu gelamse wo ba bia minister ye board ka kire ni se na wo na wo ka me de mahunu ba bi bebre wo saase so ye tu gelamse na ma nyansa na mechi obi a wotutuntuma aba eno okoba no sa memfi yebebusa se obi timi hu se mpuna wo nani ase na odi asie no otu obi de sa obi timi hu se obi ono amu wonim dressing na wo hu obi onim dressing na wo ye ne pa sa na so obi da sole no mpesti ne se a otimi hu se proye pa atimi chem ka ne ho asem sa enkomo we mood we dem de me ofa ase ka bi besie enkomo we mu no ni besie ni America me de mataba na kata na so ha na ya ko akoye goku asem ne dawo enkoye ogumo onse me sansemo enfa ncha kase ene ahombrase ana opemso yeshirano pa na yebaka ne se resa no ma we ekosua me no sa domane asante asem ne du mebi a na kwagu me hwe ne TikTok me ba me de mo fascinating see still also wait to make it gave me asem da we fa de bra ni anko Sompa FM. Okay, dedi kan me na se bema Wofa Lumba ana Sompa tiefo ne ahwefo nyina so mama msa akunya we okay abetine video we sunsu and asama amakan Ghana for na was here hwe okay president galamse yenyira nim se ekoso eya tiante se o Ghana okay enche Ghana ebetimi abase yenyanso ennum yeah enti time una law enforcement and I was a koso Ghana say okay I was here shemla ebia ukoye galamse ya ebia yebemu dem okay for life okay and the man for be sua nyansa okay no mo se galamse no ombejai because time Europeans for na ba Ghana no ananke use ya adwene nanka ya mo man for good na for good ni we na omukoye no awonum na ya adwene ba so se afena yedi ngwase asem okay sa time na ya adwene ba so enti Ghana the sense ya be law enforcement satoso se wa be galamse bia no ida se ya be chiwatum ya be into death ya be kun okay and I say ya be catch and I say be catch o say ya be find solution ebia ni aka catch o say ebia ade a o ye yenye enti jai
jadi oya no ana yehu a yem punish you okay plaku said yem fa unko police station kula ye punish you okay we suen nyansa unko hu next time unko hu bi okay madam was nyami shirawo misiro ma akura no so de afa ba bi atoto ade na ma me akura kwaku yem ko yene na re sa na osire na say say ordinate team for me be ni na ojina we de me ka fie no ana ye ka ye komanjia ka se ne ye ka hon se mata mana katachoti ase no ya to ma mi nwa bia me pese me boni de manjia se me to na katachonsa we ni so ozo za hwe na asebaba akoka de ni kwase ka no mi ase eti officer Kevin unimde bi o kan se mfa on kwaku asama na manegusu America no sometimes me hwe afidie so TikTok ne adade na me hwe domani asante nsem na ekona me hu bibi say a personal attack a personal attack okay na obi apeba kwase agoro mpe batia na obi anso mpese obawu bi awsa asem o kan edumre bi a na domani ne mesre ni pi obetra fidie so no anhwe ya na wano kopa ba ye de ye nhwe de obi na imo me de bia me kasem se fidie we ye beka nyansasem edumre bi a wasam aka na etimi dane ahoma na akekere o wo kwa bi so awsa se obi ntete ne bayi ade bi eblemu nipa no but wo ne bia na wo no ma ne hwehwa so obi manyini na wo gyina aka se nipa so masi wan tete ne mayi a e bia na wo ma hwehwa ye nim de wo mo so nyina on ba be ye e wo kwa bi so e bi na happen sa do ye nyina sa video ye hwe bi because all there ni enim se de ye hu ni hayi me kai se sa NDC ai na friends ai DC no ko ho no o kan sa asem we ye nyina ye hwe bi but na not koso ba from say onu de ye kura de a friend say wo adwadwo mu twa ya asante akura ye hu adwadwo bi sa da wo abre ye o twa adwadwo ye ne hu bi sa da wo na wan hwe yi a na ade bi a osusu ma wo nua no na agya ne be susu ne kakaka pa de ama okay hwa abrewa ene ye se obi nso odra cabbage nya omu sufre na menye so se ekromo kwa gu ye so se ekromo a because na omu sufre no wai hwe wa manfun so wo kwa de dem sa ese park no ese stadium no o ma dwin heavy na bobo ano de pese ye kan nyina ne se drum mebi ho no mo a ye nya personal attack okay na do ma hene wadaroma wo yo hene a sebe mpredwa won sem keka bi anse se me wewe no ma bi enye no ne ye ka de na ade ye se de ayi kumase ye kodua wo ha wo boa beboa me kasa no kwa na drum mebi amente ne ye beboa eye ne kro mu kasa de but all the same no drum mebi akwaku ye nhwe na otentin ni ya won sna kwatia Wofa sebe mpredwa sa opem so enwota tu wadwen mu sa na jese de ni kwan ohun se kosuo yi wo se sebe mpredwa sebe o wo se opem so ni mbatete sa na ye beka no jese won so wo kura de onkrofo na esu amerwafo na esu de drum mebi hon ma sika efe de obi ape iti bibi sa aba ne ye ka ye ti kromu ha na opem so asore na hemfo so akasa kire wo mu ene wo gyina ha se ye ti akura ka se obi hye ho ane wo tu ebe de ne ye hu enti sa na tie sa na wiase ne tie o enti se wo nya obi ba sem na wo ka hwehwuka na bia na wo ba de wo ye ne hu na hu ye ebi ni se wo sa sante sebe mpredwa sa opem so na sha manfo kutupa mi wan so de wo kan woni hu adanse bia but wo fan so yo hene nti wo kan sebe mpredwa ye nye we e wo kwa bi so ye de be jade ama wo ye be jade ama na we so ne ye ka ne se ne ye ka ma asanteman ahemfo ne bi so mo hwe na nkunimdie ya opem so wo pe no e wa asanteman mu ano emra because ye de hu se all fight se sa no ma no mpe nanso nana dom ahena tima gyina aka se ye tira kra ye ka se obi hye okura tu ebe de ne hu dia ene na ne nsam keke bi wo ka ama sante a ohwe yie e wo kwan bi so na sebe nye obi na nim batete edurumre bi a nipa abanisa
nipa wo no ma twahia na wo no modele no wutwu mutan wo benya Judas wom Yesu Kristo na pamfo no no mo nam no ne wo Judas wom enti ba bia obi anam bia na ne nkrofo doso bia no unya srobofo sankosie wo benya Judas enti se obi asamba na wo ka na onim se wo defend na onim se wo de bi sida hwe o ene ne da ho enti ene so wo kan se enti sami de mimi wo bibi se na doma he ne nsem bia wo ka eba sante no eye personal attack do edu me bia onto ne bo owo kwa bi so ye ntano ne mo ye de ebe ka asem na akyerewo ne mo ye ka kyo na wutia ebeboa ene da ho no sese wo so wukro mu de se be galamse de no enti ye de asante de ye na ye de ye se galamse ye pe ene hwe o otintin nyire ya nsira kwatia kwa kunyamisha no onye okese kenchire busua panyini ne nananom atena nkonya nyina mechiamo kenchire o ahojo da ban sokoban kenchire he ya busua panyini ya chia no kwan so nkoso kura azuka da bi o de birthday ba ne mpanafo do so nta edino awurade nyankopon onjira wona onye okese kwa kuna otu asem kese da pono so yekoto aba akotia abato na abato no an yenyina yenim ne se akotia de senka bikurum go so a MPP ni NDC MP na pre kofu bi omwo mkuruma ya to aba mo nyina asese o mo hokọ obi asa de ne matwoko enti ya ne mpanimfu ya na ehwe ntokwa ana asese because ukurumfu ato aba ma se ko parliament ne ko premier ma pafa bre ukurum ena ba bi fu oto o maba odo your party member but onye ukurum ni ya nto aba mo no omukurum no nko amienu ne nto o maba yemfa police mo ba se kro no ma simple we di MP we wo bonkurugu yoyo no afa ne matwofo ogu kam no de aba di enti na mo de o mo ba variance na mo pese esi mutiri mu pone mu susu ye ne se we mu ni leaders ayewo no omo ama ban na free police for se nkobo ban ena omo ana so de o mo matwofo aba so police for na mo from nyansa pe wo mutiri mu a mo de fere o mo na ene de he ogo kan esi we di atem asemasi na wotwi mahunu mi kurom nordness siremfo mi nu anka monka enka tetentafo do amodo mo ho ne di siremni so e chama wa MPP siremni so e chama wa NDC edini wura fi omo tradition omo wura fi ayongo fe do mo ntem se de omo komo omo siremni de se wo ne yongo kom se ne otwa ne sekan de so pese ne bomfu ne nane ntokwa omo wura fi omo ne ana omo te ateze kwaku asem na ne yanyan na omo kokon sa ntokwa nyina achi ne egoshi MPP fo mpanimfo a omo shi NDC fo a omo jinjia no masre we de munyama ye we de jama ye ba ono asi jama ye no one we asre no oba de o de matwofo ba we nso osre chi we de matwofo ba se mo de mo nkoko bo mo de o mo hie o mo mbesra kire o mo afa nyansa pa ye kura astimamofo eno nso we asem we enkomo wom yengo we na esi wa akotia mara sisi a ehem akotia nsense mi press ara lose back up lose back up with my night we ever can you with the minority leader the then why see to not change your strength hey present you know okay ni amuhui eye NDC yami na akoto MPP MPs ene mrahye bedwam eye edom kuma panyini wona ejina wa wahwe ne chahwe ne furugu yi yami din sa toto o munsa ye mbra abato ne bekosi o wachi o ma no se MPP fo ne se na yami mu parliament mu na mo doso ade na munya we ma asela amayire ye na yami si na munim si yaso ye doso che mu mfa nkan ye ho ne yaso ye ntimi nya enhyehyɛ mra na ne ma nko ye ena o mu sere ye o mpanimfo na mudi o magyi no asre ena o mugina we o munyina so bo bi ade ne matwu ba se ye de ye kwasere mo de mo amoa mo nkoko mo hwe ne edi akire ne ngoye no mo de mo hwe Ghana fo bi wonsi ye nim nyanse bi timi bi hwe ne edi akire hwe nordness fo no mini on mo ntafo no hwe wo mo mo hwe de mo de se makotia wa o adana ntokwa mini on mo nordness no mo de asantefo ne ye ana mo de mo ntafo mo so mo ye wa bono asu mo de bia me ko mo o ma ntimi ani agro adana ntokwa
na akokra na de wadi adu na akokra tu ze ne ho de pa abusia kwa kundinia eko akwati egosi empanimfo ni nie omonkra omode baaye no die na make sense wa de ewem na police force yi omso omonko he obi jimi a wonche omno sese omso patanto e ba gara fa we nya abotra ho ukasa nye deda so te gala no nya abotra tini ankura no gotena aburo jira aso omumu nipa no nye bibia wo omo ntia asem biase buroni mfa ho ne babia so wo ahode goduro adwuma no so wonche wo obeche uma ne bro ne so we boduo shocker or the best shock you am why emre near the handcuff na gunsa de akọ they don't care whether we aduro whether ho odene yese ma nye se unya de sa afi no omo wa kande ni bebre omo otuo bi ho enkum nipa ye tobo na shock you bozo ye tititi de handcuff gunsa ko ne akọ discipline ne aboka na star mu ntu sa na mo ni biom we de police fo omo nkonko hwe obejimi won kire no omo ada ne apatafo omo pata metro se mo nko obi ponchi obi ye your mother obi si police fo na pata metro fo na MPs ne so ye de omko na a group no omodi omo ho nkomo oku ensem na bi wom me ma me Wofa asen na ontimi ngoda na Kevin e yenko ye nim ukuru ni mpanim fo no NDC ni MP mo ko shia omachia na so mo bodyguards ndia mo ai mo bodyguards ndia mo ko mo ho ana obi so anya no mo ada aja fa na fu no video isen of so ko protect ama into connection why wa fa na fu wa charge na fu mo na akra so di go twa video yo video ama dia ba to TikTok and on TikTok when comments okay when Yenina ye tie Sompa Ghana for ye bibia mind you know answer cause anga say bodyguards ne ko adentina MP ne NDC for MP for no grass ba o man sa me pata o o ma kama bom so mu do mu ko mo pata ana mu jina onu na mu chiachi ka onanka ode obi ku ka be expect say obi me pata yo o ponchi weni there is a Kevin Umar was where no for the Libya at a million bachelor no kai susa was in Yamuyi. Yeah, the Amian, you know. Can I mean, you know. Now we're good. Unana Ketuakola. It's really never missed a name. Ade na ye Wofa se ye back Kevin we kwa Kevin kwanye ye Wofa se ye nana edimi dwuna adwene we na minister nim za adwene we ene panimu bi tie ne se ana obi ye macho man ya ha se ya ma sika tefa na ekokum obi na de nya siutira se na shu wa won se de bia me kasa se mo me se na no I think say American man pani oni Putin ko shia ye ya hu se obi a hye kokota kubi edi wo maji ho ya hu da bibia ye decent ne gwagwo ade a me hu na brofo ho se na we ya etima ye program yi so de ha na broni se aha ene wontena obetima chichem or the toilet bebem or the dining hall kitchen bebem baby obeda obeni neat sana nyame ye wo etimi da bia me ka me bisi me hu obi a o se watena burochire ho no nya ne sika e de beye ne noma ho no nya ne sika de ne kokoti sem no hu buroni no kasa brofo ye fokan ya na mente wase na wo ja ukrom wo hwe no ma ye koso hwe no ma ye koso na me da bia na me ka me se me brother o se Canada ye to abawia yanka abato ho ase ye ko ye nim on se Joseph ya mi bedru ho no ode ho sa tutu omo oye mo we jama we Joseph ama me we Joseph say ago no mudi o
ba wonua bia ne tifie no ya promise ne say onko mramaje be 100 million no onko kum nipa enu nti no se wonya wa ukoto macho manfo e bi the way yo moshanye ham ayo mani wo be kasa 7 preduasa wo mo kochi jata wo mu dem obi amanane wo be kasa wo mo kochi jata abato ba akupa ye koto na me se hangof e ma hiafo hangof Antosikaninsa enu ti na du mrebi wo hon ma a prosefo tie sa asem wo ye nyo na prosefo di bi edu mrebi na wo mo chie na hiafo bi a ya wo hwa asem ne kakra no mo so ehu ye mobo kakra na aka se kwa kumenu mi na gya na ye yi ho anu a ademba ka kenche ye ngoi wakọ so fe da prosefo patata kwa we ayi kosovo ni ayi na ehia abato ne yesi ye mpento kwa ho do odi ntokwa beba no ye fa nkofu mu ni se nkoto na enye peace ya pata ya so mi enu de enche wo mo because we MPP we ya obi apani wo etimi mi nu mi enu a uti fia utie ye no enu na sese hu suanyansa ya besre enu ma bi ho no ma ya no mo ma ye ne hiafo ana obi a woni din no ya na mu ya wo Ghana hadoto MPP ni andisi ade o mo ye no ye ni aso de bakoto na me se go obi adwen ye samia me so me kan awurade nyankopɔ Yesu Kristo me se sanka wia no wo mo ye pool agent won ka se o mo gina wa no ha na ekoto aba because for benefit be and free obia kwakuma menka asem me say Russia ya ntokwa ni Ukraine ade na America na me fasa ma wo de e manka ho ejanto ho ne ho nhye ni ade ye di play besi ase ye kwa America e be ye ma angada bi angofo ko kata no akonya ma e be ye ma ye nua no ma ya no mo ko kata fa desert su ko Libya ma enye wo mo na wo sa no ma we sabu te Ghana ye ko to aba keke se se Ghana ya mama twofo e wo mfaso chen police ni soja etu ba akra kete no komazi ne wakotom nade no de abegu fie opega da ya obusa no se me pede asha dabi because anu hu hia chen police eti ese ya police fo ya mo ya ha abi nyan kan wase ai Canada wasu hu se police ni ahye ne hu gina wa hu se yes wa betwa salute e fe keke ene rega na police fo ebi mu uniform enkoye bi mpaboa obu akro no ani shu ana odi ekọ adwuma ede na sese ko ba ne sa edi ensese muda ye ko tra parliament a ni akamera no ka no mumu de mo shema yen se enwe yen apresi for obi obi o ye no ba ne ajabade a ye nhye no na mum dada man ne se be MPP ne mpanifo de ene NDC mpanifo de ye nhye wo mo edi akote oni pa na gu o edi de mo ko fa ba ye ya mo ye ebetim de tokwa kase ba because mine na o share ni NDC ni na o share no why when MPP ni di agoro o hwa na nko percent ka bomu ba but when so ntiase etu o hwa tokwa na wale ne se woni se ya ne de kofa abufo ba but ero ni nyina so no sabe ya de mo mabofo mo o komisheni Muhammad wanya sa da o komisheni Muhammad ne kasa bia wo ka bia no eya sunduasem ena ne wo ka papa no ba ye wie ni akwa nyame imprenum edi de pepis ye pasumdue na ye kwa koto aba we kromu a se by election no eno ma ye kofa ba no I think say there be obi ampanifo em so obi abon pa say MPP nwuni enko by election we nwuni enko by election because of hono ene duru wa macho man fo ne nkrofo obi adwuma so le ahode fo adwuma because eye dan ye de be ko okay macho man na de ne ko we the police fo ne soja ko kwa macho na de ko ye dan yo adena Ghana haso fo kwa na mana macho di na chi yo so say Yesu Kristo obetiatia na nyanya nche ne ede awo so na ede na macho di wachi eno ma e ko so Ghana no kwa Messi afa the air time eti abroche de bia maka Messi unya sika na chance ba Kobe wo sika me na ha na maka Messi me wo ma me 20 billion na wo si me nkodi 5 years e wa America that 20 billion da me meko America meko konya experience meko konya experience kakra e di aba e de na ko so wa abato ne nkwa na ebeto abawo ene nkwa na ebe ba election ya ya kwese samacho so ne ade nti ya police fo no etu omoka wo ya soldier fo etu omoka etu omugo ya den na mo so sintokwasi na mu jana mo pata etasi nya hanko uko ba bi omo ye program bi abahwe ntokwasi na police fo pata we oye macho ntini ntime no ade no ko police station bi a na ko case a na nipa no obo na na se nipa no wanya asem no ne mo so kwasoro kaka bi a ye sei wan ka so betima a che na ba okay wa sa papa ni
Kwa kuma mfanya no wa makane menga. Ejimi wo gagubo ejimi wo. Uyani Asem baba gume ejimi wo. Ejimi wo Bishop Lumba ejimi wo. Menkambio menkambi. Agume me. Sari ensam ne dia no ofa menkambio. Emankonya Asem. Ene Lumba duni akaseri menkambio. Ose Ghana for mo ya dia ya mo me anwene ho. Eno ngo aye panyina ate ase. Menkambio me dia menka. I don't come on mafa. We on besa ya. We are dia go mo adoso chenya nzafo Ghana. Ghana. We are dia go for president parliament we Jimmy time. O kanzo ya semenka. Asimuni. Ah? No bi ba opeja dade. Kwazi Asem na ade kwaye. Me no kase unua awie school dade impost no. Unko bosa aban we so mpa duma money an na university mutu ya school fees. Unko bono. Ekwan ya wonam so da bi anye mo ka esei. Umfa mejo no nko bu mu MP se dada wo ne district assembly se MC fo ne nka mo meye kwan minister on the unko bono. O bridge na eso nkunku gum no ummo sa panyin na wato abama nso meye bridge ma no ummo no na wasa akwachi wa unua bi a oh awurade nyankopon wase wota na chi na wabo no mum abere ono no ntimi nya kwan wo man bi ne abodam za no inya ma awurade mejofo am okuru manya mo ofa mechiamo abosifo am ha nyina mechiamo ministers ni MP mechiamo nimre ya no fun am mfa nche mo amagimi mo nsakira mo nim nyansa nyame nhyiram ye ko akoya ni ani mu a na ye ko akọ onso betuma bo awuram ne ye ko number ne 0548931920 0551931921 and ye was 0345404528 hello hello ba kojo ni kan first ka say ye no ye fam be yan le be MP minister da be na ma ka ba ku na ma twa video da be se yen hwe di o mo ye o ti parliament no mko break ya ai o bi ko ye no bi ni akwa o te o kwa buku mami go enu ye chamba o yene ye ko ya entakwa die yene entakwa fa na se die fa na o fatai ba ko le no di ka kan so baba ko fa ni mi na tuo ana anrobe siku ta na ne ba na ya anroba no ana boda wure se ya wa bi ara ba na si mu hye na munku no ta na obe ohene de ba o wuci na na obodo ne ci be bi se na ne de ya ci anroba no ye kunu he na oba kojo mera no mo bi muram bi na ekwan no wa mera no nyame nshira kojo space no nyoke mini akojo je team o boss kojo me chia kwan so ngo so kura na e mamo yako yenu ya no okoro no hello Wofa Lumba ye Wofa Lumba Pizarro Masaba man Pizarro yanko yenu na ofa abatu mu entokwapo ne ne ma na yehudu na video ayehwe ofa aduru bra o se timamufo ye ma ri da ho na ofa nanu ya ye ni na amatofo bi ba be demonstration se po aban ya ot ya afi aduru ba bi aban che awo ma mu bi nanso na hina aba swa ye benya fufuro bi ya be sole akoko na ofa ti nyina mu ibuza se etie ye nya ya wasi ya ko ho ntokwa ndi ofa ye benya mfaso ate amonokuo no amonofo na ye ti o mochi no o ma na o mabusua na anya benya mfaso ate o ma sanse ye kasa ye ko ma no mu ni Ghana ha o sa duro mu amono ne wo bo degree papa bi ne na masters na so ye tia ye dura batua ni apega na dia ye kokoti ye ne ye kokon ma wo mu ofa duru bre bi ya ye mfa ya de nto se ndre dia san ye nam abatuo ne ye kotua ba yensu so ya oni emetra ifi na nye bebia na amanyofo be faye sabi e dia henkoa over Pizarro Nickers Macau man Pizarro already sha no onye okase hello Lumba ye majo ya go bidi deni bema bedi da yanko yanim Lumba we de media ni tebu champagne na ensamu hao hapa na media wa she baba kalini bodi man ipa do baba wanga bidi ni wana baba nyango ani ayo munyabotre munyabotre nempelin bo abe yisinso munyabotre na ntokwa fe munya ndamase
Bye. Last caller, hello. 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 Yes, sir. Oh. Hello. Hello, Dr. Lumba. Yes, sir. I will be telling you. As I've moved like this. Now, Lumba, I can't not to point a way home by a people. Yes, I grow. The third year, I got to take a most and chop for can and could attack a pampa to Mufio. No, I'm waiting your man get the pattern. People making call that jump for Mukojawa here, Makuja, almost a movie say. That is training me. The moment you may be from me, share that. We have been wondering. Papa to be a better they all many to a package movie. We know make it let you have more. And I do talk about my movie. Moment now. But that's it. Yamisha Hania do of Redu Medina ABC. Happy birthday. Na moya na trouble for to muka yemo na mdim go school. Trouble for 10 aliasema. Happy birthday to my lovely sister. Long life and prosperity. Have a great one, dear. From Akwasi possible. Akwasi possible say. Akwasi possible say yemo awodapa. Osi awurade nyankopon wonhyira sister. Onye okese entre wa hye mane mangoto temfamo. Ade bi ansa kana setrema be okay no awurade mfama. Ye woni no se ntimi anya na awurade mfa onye ntra. Nsuo ne san nkwa akire. Awurade nhyira wo kwan bebre so. Ahyira wo sa na abaye. Ewo so ne ne dinemu. Sida Worship Center so for panyini. Ye solepe on eba. Sida Worship Center so for panyini. Ebuwa kwa kufodua no Apostle Bishop Abesechi Kopon. Papa yesoye on eba. Nyame asem kronya yemfrem ena ebrewo. The message was said jimle ne koko sechi bo mechiri dom sa na Kevin Oyatazuka ene wona keka hunyina na ya anom ebo ya chiri dom ka chiri obi ene onenam hasa na dwumadie no kotote toto niema ka chiri na minsha kwanta biza bia wo bia ya chia okwanso nkoso kula Sida Worship Center of Panyina ba koyeje go so unua kuma ne dafom ya na mure finidi no nyame va ne currency na fe yanku enko yenu Kevin adofo be na obechi om una na ne ba your friend say una na dey say Margaret Apia nana Margaret Apia o papa Kwame Opoku na mami Letitia Apia o mi ansa wana ase una na o mami o papa ase wan mami papa da bi so una na he o sisi ara o hene na me he una na hene na ma he una na mama o na akose chia nipa mienu ne anko okay dey kan me chia me sofo sebrefu okay oh Pancrono Methodist okay ana me chia me nana all them buy okay ana me nana bema okay ne be papa una na bema friend say a friend of Jonas Apia okay ana chia mami ani din say Letitia Apia ana papa ni din say nyamisha Ghana fo nyina asem nka ntwe say nyamisha hwe won so ye na toto akwan yi ebre na ani se de wadi kian ba man santen tafidie kase ewie so no sa na awurade mie wa brabo ani wa hunu wo fa biem oni man hye biem